bakugize kumininga kuvainene okashikwa ushine hebero ushima shino mingo shititi washishifa shirobore okusha weke wetu kama urobe peke shino kufanya hivyo petu usia tushishwa haitena gadishio cha ya meneno yeye washitinao ndakuka hivi na kesho tukupa inobidi vile yabaji hizi vile matengano kile maneno leo kwa mfano ji ashapo madhano na jingine kile ndio mshabaji kile maneno yale oyo kutida kwa mbele sisi kwa ibadi kwa mwili kuinda kishimo kibe okumuna na kumungo yabo ashapo madhano jibe wakati hicho sisi basi mwili mbali mwili yenu ndio ni vitu vinavyoendelea na kama kama vinavyotokana na wakati hicho jamii kwa shingine ndio sisi tunasema shida ya kutubuli mashariki ungalati kutubuli
bihenda kujirwa na wana bihenda au kabiri bejema ndio kutarira wakanukisha wali katuna maho nyuma ya kutuli kwa peke watisi wa bore omugi ashakora ndojako omayero kuma kari wa bokere kapotu kwa peke mai kwa nina kuyo huduma mbili ya maneno ya family kwa matumizi kuruka au yekia kizera nduzi kore sio kwa Ujebeka proja sifa kaunjo kushatuka lengo matimini okaningira kandi karubiri suzu kariziro meri nyingire ko bakanisa kama kuna amyo wa mbatajele na beko ko bero kubrani na kurudisha ko shako katika community bali muhinga ndatunga kunyine ingire ya agenda ya kushika okay wengi nimeishi ndio hizo maandana kufahamu bali ushinashishita mpaka mrakusha mungari hamu yomoyo makukumana o shashika ende kapena mtu na mwisho mkwema atu wako mbipoye okusha shwate kushosho mkweli no wina mafupi yako wewe okay basi nimeka mrosha kari mimi yakuna mbona nilika elisarutuji kino kai mbizo utani waje kwa ngeli shitunga mazuri wale ndio kwa tatu na itano naka kwa haiti ha wetu kuna wajibi nika kwa shirika kana kama leo ya hivi nika kwa haiti ha kumefungo unamuona waje mtare kwa kile na ndio hiyo mshitawa ukishafiri nao kama watu hivyo malize kwa shamba au mungu atatushia ngoro kwa shabiti
Ona mugo na masa. Naona jela. Naona jambo. Bakane me hapa mwe. Na kama mke wako kwa hapa jela. Pombe alikuna ndio. Ndio ni kwa mambo ya hapo. Wacha kitalia kwa mama kuongana na mimi yao. Ona hiyo wale kutoka wakao wao makapita. Nuku jadi umejiandaa no. Kako kama ya hapo. Mama kwa nini ndio? Kena kadri bisa doa betul. Belangoro. Kapan kakak ramai jauh mise. Ikut ramai jauh sobras mana apa piti. Ego se piti harap kita macam piti. Oke, kita dulu kalau ngapa. Namano. Apa mungkin itu mungkin. Ojo shabari. Ojo binde. Ungana mungkin. Kaka tu baca. Jika macam ni. Orang di sini hidup makara waktu itu no, mungkin hidup orang beriba, mungkin beriba. Apa yang mungkin saya lakukan, apa orang ini, tapi yang orang mungkin itu, apa mungkin dia ni. Kalau nak orang itu mungkin ni, kalau orang nama itu mungkin ni. Lu kasih dia tengah makan tarat. Tarat tarat itu orang kalau mungkin orang itu, contoh yang mungkin lah, aja macam itu dia, dia nak tahu, dia nak ini. Mesti biar kosong-kosong dia yang makan ni. Angkai kan? Sampai itu orang mari sudah siapa mari? Mari mungkin dia, kalau kemana kau? Kamu ada mari? Kami yang boleh tahu ini. Order, orang yang mau nari. Order itu orang yang ada boleh, Eropa. Order itu orang yang ada boleh Eropa. Betul ya, itu orang yang nama siapa ya? Jemurka naik. Yang dia minta nyando, nomba ahi lagi. Yang dia minta nyando, nomba ahi lagi. Om gama siwa, ini mami siwa kontanda. Om gama siwa, ini mami siwa kontanda. Itu mudah. Kama habis siwa jadi, orang yang siwa kontanda itu ini. Lain yang lain tadi lagi lagi. Oh enggak, tapi kalau ya ini tu. Oh enggak, tapi kalau yang pertama hasilnya tinggal kita kembali. Mana jadi? Kami bangun lagi dia ambil lagi. Kami juga mengunggah dengan dia. Kami juga mengunggah. Kami bangun lagi dia ambil lagi. Mengunggah dengan dia. Nah kali kami mengunggah. Pemunduta, pemusembauta, nanti dia bisa dia yang musembah. Pemundu musembah nanti uta, nanti dia bisa dia yang musembah. Pemundu ubah rude, nanti dia bisa dia yang rude. Kali mana bisa?
Obe omusemba shinene. Oli baramushawa omusemba shinene bena byabi. Kapena kuno bukiro semba omunga mukuru. Atweka anu byo. Oli shitiku onongo okapita obakwenu. Oli shito onongo okapita obakwenu. Na ngoli yomu na ngoli ngono mingi. Ikiro ndo shomo kati bagano masikia no. Masikia no. Kama kuna baba. Okuze yimuli kendeke omini. Okuze yimuli kendeke omini. Noli shiti shinene kwa chomurunde. Noli gara sheyewa. Oli lewa shinene wa wini. Omune na yindi. Katrekero ndo yako mbaka bita mwetemba. Ojo na pia kuna kwa shimuli kendeke na ngene mo yuwe na mas. Ngene baka kina ya manjara mo muni. Nino oli gara sheyewa. Maisha ni. Minyanga hinde ina miyo wali kwa wandu. Ushabi, ushabi kwa umba, sima ubiendele. Uyakula. No, ubishima nyanda sima yako wewe moli yakula nyanda muno na. Kose ubishima yako moli tonope. Mbona shakwa sana. Kwa kushika minanga yeye wali o semba yeye wali simu. Esa mwana makapi. Mesa kwa hiyo mai, odira maweli. Odira maweli yana. Mwana mkuru wa kwa maweli yeye kwa mandara yale kwa maana. Na maweli mimi namunyala kwa maana. Omulima nufara wanje bana gasi no. Kuna masema kwa hakika kwa sababu na wanja. Kwa tuona kwa wewe mwenyewe kwa yali taliko omulima tumwali mute kali mwangongo anakazi basi kuma chaje uko nganda yangala yesu bilisha wako mwana no wakaze mama ile binya munye mwana akaze pe oko tena bitu nayo mbane hindi bino jambi na mkuru na maza na mkuru kwa ngarko hizo usupia mambo tuma usupia mambo oko shavi wakati kama mambo ya kwa sasa sana muna eko ni shavi na mwana ndanda kwa fara wale kama kwa njoo wako mwisho cha tangu mwe kitu sasa mlio kama ndio kana wali wanjio mwali ne tano mali sana onjo ya ndio ile tano leo unaposhi ani bali kwa sababu ndio sasa kama ni hindi dokona kwa sababu tu ya kapena ndio mlio ali ala mbele tano kama sababu kunu bakora mena nipende bora mlio kama kalate mali sana ndio sasa ndiye omjeli mo hali yembo mwatene na masana mpaka enda hii paje ne mena hakusawi na munyana tima na mungu na mtima na mama kala sana ne wako pesa ndio kwa bahari na mama ndio akana kumu wapi wakati sana sisi sanga wakati hadi pale amina bara fala jira na mama kulu wenu numenye ngiro nje kwa nunga mawe imba tipo na mungu ngali hali we kulimba always watu zewe okay ka Afrika amekuwa kama mtu mnonge dai tiesire na ngatu mwana masawe yu eze patata mesi patata yo patata ole betu raisi la ngalo raisi nguru memoro kwa mbugu na kwa kwetu ndio kabisa na telipo na ngalo za mungu ndio mwana patata fumu yo patata ati patata ndio ndio kwa okay, basi kuna neno la kuiji okuri kujiza kumisha ahutiro bebe tani mwangi shimamoro neka mrosha okanga kwa mane se mambo mama natufiro mapeti ndio mambo ngiki kama jiwa kutungie panga watu wanaenda ukifatulia una wadi okay, basi matu ya ndio ngobi atutabausha atinane nyakura temu minike rugi omushangiye omunene okunga Afrika omutebai ili wa baba ka infuba weheri kunetenda betamule mata kunetemo ngoli acha omule yoro kwepini kale dokisha tukokeshe ngi mko Baik
Esa no kuwa na naiga mbele ngo. Usia lakini fukuti
Wenda shukuru kishaungana kuongea katika kino nijuba ile ushindani kwa mtoleki shashimo kwa kino ni ile ndio kuna kwa kitendo ya mwetu ona mwetu mbele kwa sababu ya kwa wasaidia kwa wao ushaka ndio China wameingia hapa wakati wetu mambo ya kuongea mngoraji China mwili waenda na mwili anaendesha mngoraji waliombe ushindane sila kiumwe kuhudumiwa kama siyapapewa wamehila wapeke ukongo ya Afrika kutoka hii mongole muna shini sukara kutale anana kukole wake kwenye ene naro kuhudumia kwa kipindi ndio mkaya kidogo kama hasa mwana ameuma kule kwa option hata kwa Matu pada kwa wetu matu shiki ushasha kushida ili andapo kafani kama ndogo hiyo kwa hiyo hii kesho tushikana kwa ile ya udamu mwenyewe shamona naye kwa mwenye kwa sio kwa kwa Karani mshikana mmoja kama mmoja chanukona mbele chanukona Karani mshikana mmoja kama mmoja chanukona mbele chanukona leo kila Mungu njia ya hiyo waroye wani mmoja ni kibali ukandui ukija kwa akili ya useni ndio useni mama ina matu hakugonja kumatene Human kume umwelemayi baka ugi nazumanyi ugoge katishitene okuwa yuko Afrika ngaimuda ibitimu kuongera kuja hivyo ushughulishi wale wageni umtewa muongeza itia makali kile betu kuemsha una hivyo wewe usipo hivyo kutimba ndatu okay chini
etambo rombongo kwa wange wetu mbekuru ndima mini kwa sinene musha wetu mbike wangu yinu kwa tombo ndima mini kwa wange wetu mbe hala remba ke yo yungura peke mini kwa maboko mu papi nuri wayo ngaka shawala yo yuru ko ya kala oro kura re roma kwa ndura wa jumino etota rombongo njidira moribe kuno bongo yi bidi ke hindu na bano baba uje yo mukubishi nene na mezo kwa hajaro no ndenguwe yuwa na bana mwa mama medio mufubi wa vya kunoto nene nami lega na goga bidonda we omwaji waka tuma ko muherero omwaji mu kwenda mbura we aka unja kambere erero na nguro babana na marongero mbude oro erero mu gogo munena kiro majo mbude kai no mahino de no tapinga sana na nguro shuisho bongonji no mbude ngiro mbude tima mufairere kalese ya sayo minongo vine tenga timani se jambo tumacha ya kunene wetu anacharje je kunune ye ya diparte wetu anachaje Yerusalema shirare kusharwe ronda tunisuro ya shorwa wa kapita no wa shona bano ya isirwa kai no kuna pia nderengo kalese mbondo la ya sayo minongo vine tenga mumaro ndo mo munene betale na bobu swaga ndio kai no alikane kuima mele kwenda bina byo mo mahina shiva Rore ko hajar kwa mwene ne kuja apia tana yo kaje no bude bandu e kalikane o yo ma tuja bi narumwe sibabe kitamo ko mahiganda bibinga sana na kuja ko dagara kwa muri abali no bepo o mahina de me ito no ndo etu para ali pinga sana onaori ko tuja bude ali na wali ne kwa ramika o shadatu ele bedenga shinge nuwina ina kwa ko kenga ke yenda ko sinene ko tiame ko bude kanuni na bano ona ndengu ibabdeka teka tuja wara wa hiti majwa ka paka won ehiro ba heti mabonge Afrika chimaku oyi chima yeye ne hapa washa wanashi wa ngiri yeye nele na bara yango kujwa kuja bamujera ke makukuna tatena mama bamujera ke makukuna tato munene na mama o Sara na Abraham o Rebeka na Isaka ko inde mushima mujera Benjamin ndoka ungitune pewango ro utukundi ro kondo ewa ro mutrojo teu oyi yabo ehiro ba heti oponamba ehiro ba heti Eiro Ruyano, Rongutazane no, Oboge Africa Magu, Ongutazane no, no Nepoyo, Eiro Bahit, Opon. Aye, Nandakuru Pulito. Nabano Ojo Teka, Oruyano, Rombongo Africa, Shiatu, Omudufiata Koma, Omela Ipapitiza, Shiare Upariza, Oruyano, Rajin Kam. Menero Busha, Keyo Mujito Goveta, Keyo Matogero, Goveta. Nangari wan biadiro ko weta kabeta ke ngama nanga kabia nje kaepe uzuro nguriro yo bongo mena Roma shaere ro mira bijali oje hilo baeti yo ni twasana matazare ke mutino tushe kakusha kakusha twademba akule buruka odu mo gatike mshima kile jabi demburuka okusha ojo jiteka okule mburuka obakwetu mutu ajitoru ya nopamwe mombongo Shaumbo jishabari ekoreto rosirike hongo nekwa diri mwa kondo batenga ekombori chatete mo rimwe dimari chimali kameno yalimu Kristo Jesus Christ so kuno mali kameno ya bantu kakuna mali kameno wawe nukirizo webu de parika o mali kameno o matwa kwa Mose na bano kulia misa mushima kwa mali kameno ni Kristo busha amina ove okupa Yesu mahite mo minyo yetu hongore Mwowe unashitu mwowe nei na shitwa panjaro manene wetu nei na shitwa ratuli nei basura wetu katubaye Kristo de wale tumika mali wapetu baya bokushaberi pi makushukwa ijambi meyu kwa vile na wetu norube okurituna na kurituna kwetu kugira kuna Kristo omadika melori mu Kristo embori shabari osheuba enatengu dimati anja odukiria ndiko kare nganda oshisha kwa shike na bimane ilikuwa ndio mfundishine Oshicha kwajo kusha bandu betu obo bongo oba kambure oba Kriste chimatu de buruko bandu chimatusha matu yanja matu de buruko bakane banjambi ominyo byao bitwanja kunjambi mumake wanjambi wina matu akokuri okuri ege nako kusha oshabe moromo yaji apashokero kumazu
Jabuya njoume uno kwa ye pamwe nu menara na ku de burkina ko kusha shwa to ko muno uzeu o tu bugagarwe o kandundunga o karara o keripura ungira kwena no kubirwe kurate leta tu mukuru yeno mwana ko jabuye o we shiwe ya to kuripurana shimuna shwa kara monjoroka o rinjo njwali no munene ko shwa ri nepanga ko shwa ri no mukubate ko shwa ri no munukwe kumburenga ya bishaka kole okushomboga Afrika monao oshima shia shabi menaro kushamo parango inga nduko shawa sima muni na umanumbulipo oipendo wandu wakwetu beliko shawana wikiga vipo kwa siamo katiko wandu wakwetu batako shawana maumpura jine na jauko mwatumutarere wakasha omukazeni nombutarere nongoma jarino longo monene mahira shawana longongoji okusha kwa panja rodo kishinene mokusha jambiwe yu papero yowe jambiwe yuru bakowa yobe ofi jambiwe yuru kutuli nuli yangu etuze uparisa mowe unamo kama kushawapanja nyoko kushawapanja iyo kushawapanja serikali kushawapanja mumendu kushawapanja wanashe kundo peri masubana ungira kwenda yeme kukura kile ungira kwenda yeme kupe ungira kwenda yeme kiyama atuhe nushine nene bimani oruwewe yeme yatunde kuna Kristo gatuomole ndo liwe Kristo Kristo mahebo kongolo yemi na wewe Kristo mahebo kuinga kwa nami na wewe au hewe tukuye Mungu kuna Kristo shahidi mwenye wetu yeye mata hapa ndio mekuja kumeki kongolele ya pinga tangu mashaka na paka unanikana basha bishe nao nalikana ile ndio kwa kusha o kulejo Mungu na wende Mungu shimu na leo Mungu milali umbe ile wake kusha mwana wake kwa kanuni ndio kwa kanyo matuliro babyo ndio yetu okuheba baraka kumbeka yawashalicho wano kino masa gunda mbili mwana mumbali wanu mwela karaje mali kofu utwe nambara muhona mbili kusa shideni amen Baby,
Matulia kuma kiro, kuma kese, lukumba kufinyi kushari, alika na mwifani wa inare pong mwe maisa na namba, shifa mwe kia kipekele, o leka kuja mwe vitu mwe mshimulashi, tenga leo mtu batali de, nwa mwe, shifa mwe kubala. No nufeka leo mara sipa mbo okusioka jiumio inabila nipite kauli
yakithiri kiachio kapawa maki karumale yakiza simba ulukizana omanyangwa ipa aku asiyesitu aku Inaku yungkizo bibula sabo shima kwa kushirikana ke akaidi kushirikana ke iye kujipa ni jawabu ina mkapewa enne tenga omutale tikolo alishetano yobuba omutale to ongoteye ngaku yenda makuhonyo kau omutale kwa ukubwa au bigwa munjo ongoteye Ekuba shamba kuonye omukwane kwa tauhi kashaba shamba mapi ya shasa sitemisa amungu ngore ya hana na ofisi Ekuba Tahu, mereka coba beri mereka. Oke ya gitu. Masalah ini. Nanti dari pemantau. Nanti dari semua kita cara mudah positif itu. Inggiran nasar sama sudah. Kali siapa yang gua? Kau bisa menunjuk Cauli Asyara Syasa Sitemisa karena semua orang bela kita semua kau itu nih apa saja itu usaha dia bicara
Mkurame washas Aman Matu kodo Konongada ngobona nubara Mkurame nebo bara Chief Iles Muliku Oshetatu Kuhomba Chief Iles Muliku Oshetatu Kuhomba Omukurame nebo Omwara Queen Naomi Buto Nambunga Hengali Kuhomba Queen Naomi Buto Nambunga Hengali Kuhomba Como evangelista ayer, kakihemia njoo makewe, matu kodo omuluma abiza, omarambe, omatambo ubiwa, omatambo ombongo, matu tunamungura menibowa, etambolo ombongo, Petrus, Mchienda, makura menibo, Omushienda wa Sebaha, Mwanjira, makura menibo, Etambolo ombongo, Petrus, Meneba Shienda, Mwana kizakoja kukara msipiretero, Yafet Aloro Shubugi, Etambolo ombongo, Omukame nibo Etambolo ombongo sheshe Bwende kunyakakare Mchikigo Mali nibo Yafet Aloro Shubugi Yafet Aloro Shubugi Omukura nebo Etambolo ombongo asheshe bwende Mumujunga mukare omukura nebo Andika Moses Jole Moses Nika Moses Jole omukura nebo
olugiri kamukulameneko kamukale mukulamene wakirawu kakuha omukulameneko wa Luther kalenji inyamukabishene omukulameneko wa Luther kalenji inyamukabishene Mitiri Bartholomeus Shiburu Kabulifari Shiburu omukulameneko wa Mitiri Bartholomeus Kabulifari Shiburu Kakale Kunjira kakukongolere omukulameneko wa Alex Ambowa Kakale Munjiri omukulameneko wa Alex Ambowa Nunca me la vi. omukulameneko omuvanye ekyakolongongo mpulo mwoya babanewe mulukoka omukulameneko wa Alex Ambowa omukulameneko omuvanye mpulo mwoya omukulameneko w'ekyakolongongo akoloti Ambato getwale kumakiza omukulameneko wa omu bulo moya omukulameneko wa makoloti Ambato ngaleka kibuye mukesi omukulameneko wa Usia wapyona Kayobi getwale kakukongolere omukulameneko w'ekyakolongongo Amos Damuna Mashitu matuju omukulameneko wa Usia wapyona Kayobi Mwadwe Ewa omukulameneko wa Amos Damuna Mashitu Mujiraga mukulameneko omukulameneko
watukuye Jose Shitunga tukuye Jose Shitunga Mujone Rwasiri Kabali Kumukula Meleboa Siri Kabali Morkoka Namukala Kumukula Meleboa Rekia Rondore Angel, Rondore Angel, Rondore Angel, Madila Umbre Niboa Simi Kawali, Rondore Angel, Umbre Niboa Berushikwa Garuka, Orujinga mukare ko umukura bilikuwa kitiri andura yiva kambato kitiri yiva kambato Mitri Imba Ambacho Aku ngore omkura Meleboa wahema Ambali Kuna watu walizoku Kuna watuliza Omukura Meleboa wahenwa Abali Kakak Pamana Orukonba Orusha Jatu Matako Gongo Matu Kondo Orukonba Miranga Meta Kashitio Ayo kijiwa Meta Kashitio Silva Weu Murashike Shiramba Kaneko Yakiteweka Ayo Morujini Meleboa Eukasike Silva Shikanga Cornelia Amuna Shomoro Kakare Cornelia Amuna Shomoro Kongor bela ku kongore
Kalikuja Mario Wan Kandando Kalakwa Kalikuja Mario Wan Kandando Kalakwa Maku Komore Alianza Kalikuja Mario Wan Kandando Kalakwa Kamukara mukura menyekoa ebi ilmubigena nanyane ngo mubina wana wewe Morudi kamukare mukura menyekoa Aurolia awani Aurolia awani kuda Aurolia iraba ireo podemos mito iro Dina Kalituko Kalituko Uba Abae Shodongoro Omuraba Kita kalifu kuwa ambaye Shodongoro Omuramba Totia Jemisa Kuranje kwa karo ndinga Abaye Shodongoro Totia Jemisa Akongore Abuyoma Uyo Shienda Kalikuwa Abuyoma Uyo Shienda Kabugongore Aipere Shomde Kumakuna menye kono kiagiza Vile kalionga Aipere Shomde Leo kumonga yo Kamburosha Watu wa kubiru mbe wale Aipere Shomde Abugomwele Kobaranwa Elemina
abishende abana Lemina abishende Helena Ane Kumujana Lemina abana abishende ayo kuzirekero Helena Ane Paulina Kalwashibi Ashayimo Kuma Komoremo Paulina Kalwashibi Ashayimo Kakale Mujirushiro Mujiga Ashayimo Abongore Galiye Atigo Abongore Gertrude Yakufa Gertrude Yakufa Ongofe mapya mengine kalikwa Murandi mengine kalikwa Murangi ongofe bakukongolele ouke Murangi Oke, Murangi, Wabra, Ibu, Oke, Presiden, saya kemana kalau dulu saya komisi nasional, Kumiramba, alikane, orang tua berinta, orang tua punya obiter, teruskan ini lain cilomba, wajah beda naiko, nurut orang rumah tulis okushawina beri Morutumbi Oshawani Pedra Numpeno Ashwa Banana Mapa Mihoko Akushia Yelowina Pena Purikamba nobody waited to be in a family win. O Mukomba Kaisho Shibumino Vena Une Shonga Okamashana Angero
oshida ndona kambato imba komatambo ombongo komiranga tuna kanjwa kanjou kanjwa akanja kanjou ouje mulangi era nendo jarakana kashisho orka inaume Chinyeka Cornelia Agapua Karau Hepe Chinyeka Urau Hepe Chinyeka o Urkumbaro Rupa Karanaro Makundo alikana enyangira jarakana nibalese lazo kushara shangwale tejiendo katuka tune okusha fea komandiro onjoi kilo yetu kwa fera wetu kwa panjara ashako rutundu binaro kundatulia kundambo kashifaka we meka mboyo kusha Meri hutuba yogehe na bieta kumpa itana enana lipo fano nali alikane kanta yondando jisire kushifa haamani atantizio ruhole au ilaji situle kumukwao achileko ruhole meka mboyo ya ashima tukaenda kumurungu okoa yo yang message asa noko waiwamba niru obatange obo alembalinda galeronge pongo jibe ko katange royi nenda bula usaka tuliko kweno ruwe kubeta bi nodoni tendano okutona hamadatu fato wanga mungayo musha Jipe kushangilia kule kuongeza itawaliwa kwa kuongea mwindo sio mume tukate muona anje maki tunapa petenda omukale kwa ugongi hapa kwa kakukire kananga ya mazungumzo example
mwakulwa ikane lolo serikali zao aikana lolo serikali zao aikane yoki namba yoki ngazi Oidianje simwa Mungu sababili tunavyo Mungu ungaushanisha.
pesere obakwezi bakasiba mutawalungaliremba kabujaga yuma mali eyuwa onyirindiondika ondino ndiko kujaga tukaliremba mumali kulungaliremba Akane, ya, nainga kula mokuya ke ukende rice para kukigo, ukula milako, nangama ojoban kumbali mbaku kabla milimba bemwe bao bali mukondwaho. Ambara mochanga ko shawani. Okusha na mochimbako kana kumbakula milimba kuraisa kuja cho chiri kalongana nu bado ni kwa Biblia ndio kumbacha pombe Pentecoste ya hingwa mo katika Afrika yo ni nani tulia ngura ngari pombe ko ya hingwa ayingwa bakwetu na bado ofisi kaenda tukahama Nuye dekouye auhe ndamunda Kongo bashyigiye n'ishobora wako bibitendo Kongo Evangeli isegabari orokorora pako oromuwa oroshiye Benara kita tunggu normal nanu kepoja ke munawa mutungwa mutwa tikotiro no yu makusha tangi usha mongrowa jino nyi udi pona etemba nu makuni jire ko usha ukar bana tuna tu makwa tika pona manene jawi amen ya japuma raerwa japuma ngoro ngevangeli sai kawari ai mamu murati kami jitu ina ngere ga usaka ko kongora pa ko ngevangeli kamba ko kongora pa ko mongo shitele nguri ya minute ni kwa tuanda tulilimia kwa kuraisa kwa kujaka kwa ndani kwa uchamu kwa wenge nisema nisilo kwele nwi kwa kuyo kuraisa ndio likidowaga kwetu betwesa ujuwako tubetwesa na ulili meba na elimesha kwa mame tuleukalisa kwemo mali tuleukalisa mwa heberide kwa lishaide imali tunaere omakuli kilo wa mwinyoko wa wehano kombanda kuyakunda atuno mwinyo ne atuno lubere atukojo kulipilika kukusha atuanga kala kukatike yunde hii dangi ya lubweno hapo Lagi sini ni kau kita sudah na, kami dia kali mau yang masuk minde,
Avero na mushizembo atwa alino kwa kombizo kwa chama kwa epanye somona manyu kapake okanazi loboro okushe mawonga shilanga shidokete wakwe chiwalo limwe kwa muna komyo ete muno wa mano mwana muri kaka kwa mune komyo ngapi ngiro jeshiro na masa ngapi muno kanazi loboro wa bisana nango nogo ngado kwa nini na kubaka kwa wandu wetu haje mambo ya hano ka pieni ka bisiro bila pero muno ndo yo aulili yo aulili o muno ndo patire na masa mwango kwa Afrika wakati akupise ezali ni kama nene na hapo rumana mena kwa mna leo mna ke hivi mna kwa kile kwa sana ndio ongea na mimi wewe patire na masa ndio na pina kwa mna leo kwa mna pero ni ndio ni mambo kwa nini ndio ni kuna Ombi la kulishituka kwa shukrani amu ndio pena Mungu wetu Yesu Kristo. Hapo shukuru ni kwa Mungu kwa mtao, shukuru ni kwa mtao kwa Mungu kwa Antika era wetu bali mkati kwa uwezo rudi. Nuko kai kumudhari tenasha mwana mkuu yita ajira ko ajira ajira kama enyango dogo yuri makati ko hivi kuhena kwa nyanja ntoki ode dogo kukutana kwa hiyo je ground jamani Ashima pongeza endoro kunyingira ujesiro wakati kwa mauzo kupaka nuo kwa mauzo lingi ke kitronga kishiro koshi kutu hena talada ya ile uselero kwa hiyo leo ya itatewe mwanao siku hapo kenda kumungu matisha ongo ya Afrika katuka mlatane kwa maki katuka kali siku katuka mlatane kwa maki katuka kali yetu okuno beba okamuka tujuke tamba ya rema ora owe basi ya msura akan geronga ikere bila hapo na tatu sisi ndio ndio wale hivi bila kufanya
Obekine omali basibira yababatizibwa kuzipina katesa kati bamakirezewa kifa uko wamitanda ya Afrika ngairongere ikituko Yeah. Mama kasane. Wapi mama kasane. Mama kasane. Muya yoga. Omuja mwana mbali. Bono lisha mwana limwe. Ai bwana kama mwana muni. Mbali gani mtu mwenye ndio ai ndio ni maana ndio ndio. Mayo wewe akapita. Mondo yetu yaya namba. Nungoli mabanga wetu maisha ondolera ilipopelu. Nungoli mondo wetu osho wako kekorasio. Mondo wetu osho wako kekorasio. Oinawe bibia karamba biara liwa. Oinaweza katushi no luwe lwa kwenye roba pita. Osho wako ke oshari domo ndo na kwete. Pero donde no llame a un Amén. Bilang pengirau bisa konfirmasi. Muona yeye omulise wanje, nikaero malo ye makaje.
kugira yo guseba